Pamiarsa budaya ngelawar ring penampahan Kuningan, pun dikiring widangan kota Denpasar nenten meriah, sekadi ring rahina galungan. Kerama Hindu ring Denpasar akehan sanen numas olahan lawar, pun diki angin upacara miwah ajengan, ring rahina penampahan Kuningan. Warung lawar Pak Maji, pinaka silih tunggil kuliner legendaris terfavorit ring Denpasar. Sani megena ring Jalan Turi 108 Kesiman Denpasar. Tios ngadol ajengan khas Bali nyabran rahina. Warung inucap taler medue pelanggan sani mesen lawar angin upacara adat miwa agama. Ring rahina penampan Kuningan, warung Pak Maji, dawak galah 5 semeng, sampun kekosakin pembeli sani muatang lawar ipun, angin Banten Kuningan, miwa angin ajengan. Imade gawe, sani wenang warung kuliner puniki mausang, sejeroning pebuat upacara Kuningan, kerama Denpasar kauningin akehan, sani numas lawar, mawinan wanta muatang akidik nenten sekadi ring galungan. Antuk punika, ring raina Kuningan, pai ketandane wanta nelasang telung benang kilo kulit bawi mata, raris ring galungan nilintang, wanta satak 17 kilo. Sejeroning usaha puniki, dane muatang wantuan pitung diri, raris ring galungan kantos 15 diri, dani ngawawain, akean pelanggan sani sampun percaya antuk rasan lawaripun napi malih harganya nih standar. Belum ada yang eceran itu. Ya. Kenapa kerama umat cenderung membeli guys? Cenderung dia bikin kerja gampang. Keperluannya dia kan sedikit sekarang daripada galungan. Karena secukup untuk keluarga aja. Berapa satu karang beli ada Kuningan begitu? Satu karangnya 275. Karena harga menaik apa atau karena permintaan banyak beli guys? Harganya naik dari peningkatan dagingnya. Wastan warung lawar Pak Maji, raos saking wastan bapanipun sani sampun sede Imade Maji. Imade gawe pinaka oke kaping 5 saking pitu semeton sani namiang bisnis inucap pusan tamat SMA dawak warses yu 900 ulung dasenem dani sampun tedun ngelimbakang bisnis kuliner lawar punika kantos mangkin. Swece, Bali TV.